Amen. Agdamat ti lesson tayo kakabsat nga ti paulo na Life's Great Lessons from the Life of the Young David. Ti panagbiag ket masapol nga hanagpatingga kakabsat iti panagadal gaputa as we age, as we grow, ket adu dagiti new challenges nga sangwen tayo, new trials, new burdens and problems in life. Ket numampay new challenges kanya tayo, new problems, ngem dagiti principles kakabsat, they are not new. Because makita tayo ti Bible nga there were men and women nga nagtalek iti Apo, nagtulnog iti Apo, ken nangi-practice digitoy nga biblical principles ket nakita da kakabsat iti ima ti Apo ti biadda. Ket digiti nga principles kakabsat, as we all know, they are timeless. Kaya't nga sawen, regardless of the generation, anaman ti dumteng ken pumanaw ti nabaw ti daga, they are timely. May tamtamalata kada tayo kakabsat. Kasta ti kabileg, kasamit, ken ka-precious iti word of God. Amen? So ngayon time, we are learning life's great lessons from the life of the young David. Last week, na-share ko kanya yung kakabsat iti talo. Number 1, nakita tayo di biyag ni David, what matters to God matters more than what matters to men. Talo nga matters dayjay. Dayjay what matters to God, what matters to men, and which of those two really matters. What matters to God, number 2, what matters to men, may katlo, of those two matters, which really matters. So nakita tayo kakabsat nga mas importante, DJ banag nga napateg kini Apo Diyos, dahil awan sa bali no hanga di heart. So how is your heart? After a week, kakabsat nga drain tayo, ado digiti na naglaslasatan tayo, kumusta ti puso yo kakabsat? How is your heart tonight? Mabaling nga iti dayti nga week, nabigla ka kadigiti problema, how is your heart? Mabaling nga kadayti nga week, simangbay iti blessings, how is your heart? Mabaling nga kadayti nga week, ada digiti panggep mo, how is your heart? So maybe unexpected, anything, how is your heart? That is the thing that matters to God. Number 2, nakita tayo di last week, dependability is a rare but excellent breed. Makita tayo ni David, agay aywan iti karnero ni Father na, ket iti nautusan kakabsat, ang nga pinanawan latan, di kiti karnero, ket napan ka, di nang ibaunan ni Father na, no di ket talaga nga makita nga very responsible, nga han na binaybayan, di kakabsat nga karnero ni tatang na. In application, datayo kakabsat, italkan ti Apo, dagiti stewardship, istalkan na tayo ti Apo ti ministry, ket very timely dahil niya emphasize ni Pastor Abante, idi kalman, kan idi rabii, kan iti bigat, neglect. Amoy ti kadaklan nga basol ti adu nga anak ti Apo kakabsat, neglect. At may isang ilista dito yung ako na isot permi nga nakatamaat, kakabsat ko na, kung ibang priority mo, there are things that you will neglect. Agpaiso deta, i-mention na lang kakabsat nga impadalan nga imbaga, I don't think preaching ng imbaga di jay, kas lang comment lang, ngem kat kanyak di jay, kat pinampanunod ko kung nakusto magpaiso aya, no sa balit ti priority, no sa balit tarigagay mo, no sa balit panggap mo ti panagbiag, adut man neglect mo nga nasisita. Iso nga importante kakabsat, nga ti priority tayo kat right, ti puso tayo kat right, kat sante ko mga maneglekan, di kiti banag nga impatalag iti Apo kada tayo. May katlo nga na-share ko kada tayo, di kakabsat, number 3, last time is, natin may katlon? Ayon. Represent the name of the Lord in all that you say or do. Represent the name of the Lord in all that you say or do. So, ni David, nakita tayo kakabsat, idi mapanan sangwen ni Goliath, kuna you come with sword and spear, but I come in the name of the Lord. So, nakita tayo di background na nga ni Goliath, the name na kakabsat ni Philistine, champion isuna, may pangalan. Pero si David, wala siyang pangalan. In fact, nabasa kakabsat di scripture nga there was a time nga kwa ni Saul, they troubled, ket kunana gayag kay man ti agtukar kunana. So kuna di servant na ay damok na daling agtukar kunana ni David. So inay banda ni David. So nayam amo ni David kini Saul.
So after the nga event kakabsat, iso deti panagsamo iti Israel kan Philistine. Di ko na dani David. Kat di ko an to cut the story short, na defeat ni Goliath, di ba? Iwan ko na ni Saul, ni King Saul ko na, bakit anak detang ubing ko na, nalipatan na kakabsat. Ibig sabihin, hindi talaga kilala yung pangalan ni David. Pero kung nanagot, I come in the name of the Lord. So nalawa kakabsat, panaka-explain na kadaday di Friday night, represent the name of the Lord. Ibig sabihin, itibiyag tayo kakabsat, i-carry tayo lata itinagan iti Apo. Let us do all things in the name of the Lord. Itay bigate, diningag ko di preaching ni Pastor Sauko, damay isa nga question nga dinamag na kakabsat, kat again, dimkat man kanyak dito nga saludsudan. Kaya't kumamot nga saludsudan kada kayo kakabsat. Kunana, how many people got saved because of your influence? Hamo ipang pangas no anat position mo, no awan na save gapo ka deta ang influence mo useless deta. Kasi ang tanong pagdating sa heaven, hindi yung anat position mo tibiyag, kasanot kadakkel iti influence mo, hindi eh. Ang tanong, mano iti na-save, manot na yan si Digmo. Nagpindas di pa ng ibagana eh, kung na ni Pastor Soko, how many people got saved because of your influence? Di ba? So, the influence tayo, kakabsat, there are people around us. So, mano ka, di kita nga tao, through your influence, tinaya si Digmo iti Apo. Represent the name of the Lord. That is our stewardship. Okay? So tonight, we'll share to you number 4 and number 5, the fourth and the fifth tonight, mga kapatid. Life's great lessons in the life of the young David. Okay? Number 4, 1 Samuel chapter 16, verses 17 and 18. 1 Samuel chapter 16, verses 17 and verse number 18. Like to request Pastor Charwin to please read 1 Samuel 16, verse 17 and 18. Shantal na. 1 Samuel chapter 16, verse 17 and 18. And Saul said unto his servants, provide me now a man that can play well, and bring him to me. Verse 18, then answered one of the servants and said, behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, that is cunning in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and comely person, and the Lord is with him. Thank you so much, Pastor Charwin. Ala, very clear dito yung kakabsat yung i-background ko lang tapno di kastad at ma-appreciate yo. Iti verse 16 ko na ni Saul, dito ko nakitay, an evil spirit from God troubleth him. At dati mang trouble kayong kuha na kakabsat nga evil spirit. And then in verse 16 ko na let our Lord now command thy servants ko na which are before thee to seek out a man. So nagsuggest, di kiti tao na. Anang ataking Saul no kwa, mangayab tayo iti agtukar. Tapnon every time nga dadeto evil spirit ken ka, ken agtukar isuna, tapnon di kastakit kwa, mabangaran ka. Di ba? Ti music, very relaxing. So, kuna ni Saul ka, DJ servant na, alangarod, kuna na, provide me now a man that can play well. Alam mangayab kay mga rod, ti talaga nga nalaing agtukar, ket dinggek mga rod. So kuna di may isang servant na kuna na, behold kuna na, I have seen a son of Jesse, may isang anak ni Jesse, kuna na cunning in playing, nalaing iso na nagtukar, mighty men kuna na kasta, nabilig ken maingen alalaki, ken may sa alalaki ti gubat, ken manakem kadagiti banbanag, ken may sa anataer ti nga tao, ket ti Apo adda ken kuana. Now, let me just give you a thing tonight. Makita yung kakabsat, di pa nang i-characterize dito yung tao kang David. I believe nga dito yung tao kakabsat, naka-associate na ni David. Nakadkadwa na ni David. Kaya't bayat ti pa naging kadkadwa na kang David, dinescribe na kakabsat, ti pa nakamamuna ken kuana. O, ti mo na ako na cunning in playing. So, musically talented. Mighty valiant men, natured, maingel. Tapos kuna na men of war, prudent in matters, comely person. But look at the last part, the Lord was with him. Kakabsat sa lutsulik kada kayo. No amin di gito ikat na i-describe ken kwa nangem awan DJ, the Lord is with him. What do you think? Diba? No di David, kuna nagot, ay nakita ko na, cunning in playing, mighty valiant men of war, prudent in matters, comely person, period. Wala yung the Lord is with him. You know what, many times mga kapatid, yan ang ating yan yung isang missing sa ating buhay. We focus on talent, on skill,
We focus on countenance, we focus on being wise, being knowledgeable, being skilled. Magaling yun, pambihira, may dating. Pag siya nagsalita, grabe. Pero alam nyo mga kapatid, what makes the difference is the last part. The Lord is with him. That is why tonight, I would like to share with you number 4, the presence of the Lord makes all the difference. The presence of the Lord makes all the difference. Praise God, no, the talent tayo. Ayan, praise God, no, adatured tayo. Praise God, no, nalaing tayo ti panagbiag. Praise God, no, ti spirit mo, no, ti personality tayo kakabsat kat pleasing, ti tao. But you know what? All of these things are nothing if the Lord is not with us. So the presence of the Lord makes all the difference. Now, ipakita kada kayo kakabsat ti examples, no? It will not take long. Parang i-prove ko lang dito nga point kada kayo. Ket I hope and I pray that as I give this point, the Holy Spirit ikan na kayo ti insight. Nga maamiris kan makita yu ti biyagyo, ti importance dito ti presence of the Lord. Kasi, di ba, presence of the Lord, kung natin yung ka lang, ano yun? Paano ko ma-experience yan sa buhay ko? Ano ang magiging effect, impact sa buhay ko ng presence ng Panginoon? Now, in the Old Testament, kakabsat, that is the term nga, the Lord is with us, siguro nang nangig yun na yan. In fact, that is where you get the name Emmanuel, God is with us. The Lord is with us. The meaning na gayam, kakabsat, kinitag di dictionary itay, it means divine favor. Sino kada kayo kakabsat, iti mayat, iti divine favor? Raise your hand. We all want divine favor. Another meaning could help. You need help tonight? Okay? Guidance. You need guidance. Okay? Support and strength. Panang suporta ken panang patibker. You need that tonight? You need that in your life? Raise your hand. Okay. All of that is the meaning of that statement, the Lord is with us. Iso nga digiti Jewish, digiti Israelites Old Testament, pagka binabanggit tong salitang the Lord is with us, it means we have divine favor, we have God to help, we have God to guide, we have our God to support, we have our God to strength. Kada kayo nga kakabsat ti Apo nga dadita abroad, adayo kayo kada kami kakabsat, ngem sapay ta makita yo the presence of the Lord will make all the difference. Regardless of the place, it's not about the place. It's not about the problem. It's not about the people around you or surrounding you. It's not about your ability or skill only. Importante yan, galing yan sa Panginoon. We need to be diligent about it. But you know what? All of this diligence, all of this effort, all of these talents, all of the preparations, without God, everything is vain. Deta kakabsat, nakasimsimple nga truth, but how often nga ma-overshadow iti biyag tayo. Especially no talented tayo, skilled tayo, kayang-kaya tayo, everything is given, no? Given na, ibig sabihin nandiyan ang lahat, prepared ng lahat. You know, we often neglect that the presence of the Lord makes the difference. Alam niyo po, not only that pinipreach ko sa inyo ito, pero in my personal life, nakadudigiti times nga you know, situation, circumstances nga napasamak ti biyag ko, dahito lang nga truth ti kaya ti Apo nga ipamatmat kanyak. Nga kuna ti Apo, bigbigan na kami. There are times that deti presence of the Lord, deti panang anakit ko sa wenen, deti truth that the presence of God is important, meaning the favor ti Apo, the strength, the support, the guidance, very important. How often kakabsat nga amo tayo deti nga banag, but when we come to the reality of life, kas lang, you know, we set these things aside. Iso nga, personally in my life, ado digiti circumstances, kan instances, nga digiti problems, no damagik no kati Apo, kasi ti automatic reflex ko, no the problema kakabsat, reflex ta sa akin, automatic nga ko na, Lord, ano ti pagpagitam dito yung sitwasyon? I always ask God that question. I do not question God, why did you do this? I ask the question for the sake of, you know, wisdom. Kung Apo, ano di pagpakitam, Lord, kadeti nga problema. That is my reflex every time I have a problem. So, kaduan kakabsat, amoy ti pamatmat ti Apo kanya, I am too confident. I'm too overconfident. You know, there are times that I'm too confident with my skill,
I am too confident with my ability. Siyempre, necessary di ba? Kasapulan ti Apo di ability to accomplish a work. Kasapulan ti Apo di willingness mo, di diligence mo, di creativity. Kasapulan ti Apo di biyag mo to accomplish His work. But sometimes we are trying to accomplish our work, our plans. We go about with the day, especially no na plano, smooth sailing and everything. God says, I want you to realize, without my manifest presence, it will, everything is vain. Kaya naisishare ko siguro kada kayo lang ro na i-lockdown, gaputa ti lang mode nga makapag-preach tayo kat deti kuya, deti live stream. Kaya how often hindi ka kapsat nga problema. At deti time nga alas 9 ti service tayo. Kaya 15 minutes before 9 o'clock kakabsat kat ibaga da Daniel nga, Pastor, aglag di kiti computer, uno down iti wifi. Kat ko na, Lord, anat ipaparealize mo? Then suddenly, agpap, di panunot ko kakabsat nga, di ma-realize ko nga, Lord, I have neglected you at some point. My outline is ready. I'm confident to preach. Napintas dito in Sagana. Napintas di kiti God jets me. But nagkurang kami apo ti prayer. Meaning to say, nagkurang kami ka DJ point nga dete bigbigan mi nga apo kasapulan daga. Please bless the effort. Yung bang bendisyon ng apo ti wifi. Kaya ti apo nga amin di ito iket dete kaslang idawatam ti apo nga Lord, dete wifi bless am. Dete computer bless am. Dete preaching ko Lord bless am. Di bang may isang ibagam ti apo hala nga dete aramidem han nga gaput at dagjayeng kakabsat ket go latan nga kasla awang pakibyangan ti Apo. Anyway, para ti Apo, makamulatan ti Apo, no. God wants us to have the sense, ada kadatay jay sense kakabsat nga, the presence of the Lord makes all the difference. Okay? Now, let me share to you some examples. Short lang dito kakabsat. Aya, umuna ni Joseph, the afflicted Joseph. In Genesis 39 verse 2, amu tayo ti biyag na, kakabsat nga nailako, da jay Egypt, ngem numan pa adayo ti pamilya na kakabsat ti Apo asidegken ko na. In fact, ada ti Apo Genesis 39:2, and the Lord was with Joseph. Amuyot naging bunga na di presence ti Apo. He was a prosperous man. We want our lives to prosper. Kaya tayo dapanggap tayo kakabsat ag prosper. Ngem no kasano nga ma-realize tayo ken maadal tayo kakabsat. Dayto nga banag nga Apo no awang ka, awang maaramid mi. You know, as simple as that. Nakasimsimple nga ba nagkakabsat, but the Lord uses situations to awaken us, no? Para ma-realize natin that without Him, we cannot do anything. And then, in verse number 3 of Genesis 39, the Bible says, and his master saw that the Lord was with him. Imagine that. Di dyan, believer nga boss na, pagan, kung natin manlangin na, pagan, nga boss na nga ni Potiphar, nakita na kakabsat ti presence ti Apo keng kuana. Sino di kiti tao ti biyag tayo nga makaibaga nga makita dati Apo ti biyag mo? Meaning, makikita dati favor ti Apo keng ka. Nga makikita da kakabsat nga DJ, dati Apo nga mang tultulong keng ka nga uri adut problema, naragsak ka lata, makaisem ka, dati ken mo. Kasi makita da nga there is somebody helping you. There is somebody nga kunada king gagat, grabe dito nga agasawa, grabe dito nga pamilya, grabe dito nga tao, uri adut problema na ngem kaslahan na maupupay, kaslahan nagkapoy. Kasi makita da kakabsat, there is somebody who is helping you. Makita da kakabsat nga, ti Apo igagayad na ka, sa laing nga the wisdom mo ag desisyon, ngem digijay dalan mo kakabsat ket iturturong amin ti Apo. Nga nagtestimonyo ka, ti kanan nga may bagbagam kat, grabe, turturong lata ti Apo si ka. You know, may ibagam nga, there is God working in your life. The Lord is with us. It makes the difference. Kakabsat, sino digiti tao nga makaibaga nga, you know, the Lord is with you. Makita dati Apo itibiyag mo. Not only the testimony of your changed life, but the testimony of God's favor. You know, that is my prayer for us, mga kapatid. As your pastor, you just don't know. Nung nalagip kayo nga inkararag, kakabsat, hangkuman nga may kararag amin nga details, ngem may nga ramen ti kararag ko para kadagayo kakabsat, mariknayo ko mati favor ti Apo ti biyagyo. Makita yu kumano kasano panangururnos ti Apo dagiti pasamak, dagiti sitwasyon iti biyagyo. Nga makita yu kumakakabsat, nga mariknayo kuma iti panang patpatibker ti Apo kadagayo.
I am very much aware nga deti kwa tayo, deti single career tayo kakabsat, permi nga tay bigat ti agdigdigo sa ada dingdinggek nga ay dingdinggek ti preaching ni kwa itay ni Pastor Sauko. Ta madama ti preach na ladawak nga mi nga nagdigos ti bigat kakabsat. Ayan ta jakay ti nagdigos nga sigut ta medyo adayot nagbabay kan mi, nakadayot ta kadandanunan mi. Nagbalbalog kam sa agad ti ket nga sawon di giant. Anyway, so dawag ka nagdigos. Iso nga tayo nagdigos akon, implate ti preaching ni Pastor Sauko. Kasarsarita na ti Apo kakabsat, adim impress ti Apo kanya. Kita mo yung, tibak pa kita ti Apo. I don't say this kakabsat out of pride. Sanahan nyo ma-misinterpret. Ngem ti heart ko kakabsat amo ti Apo. Nga i-acknowledge ko kakabsat what God is doing in the HBBC. Talaga nga, dakaskas daaw ti ima ti Apo ti Hosanna Bible Baptist Church. Kakabsat, kamangha-mangha. Nakakamangha yung pagtinignan mo yung pace, pagtinignan mo yung work ng Panginoon sa MBBA, ibang klase. Pero you don't have to look at MBBA to see the work of God. Dito mismo sa ating HBBC, very clear, klarong-klaro ang kamay ng Panginoon. Sabsabali kakabsan itiway ti Apo. So, as a pastor, kung kunak yung uneg ko, habang nga digdig ko sa digdigir di preaching, kasal saritak ti Apo ko nak Lord, amoy tin niya impress ti Apo kanya ket dinggan nyo nang runa kadakay ngayang professionals amok nga dakkel ti heart yo para ti ministry amok ka na narigat para kadakay nga sumuporta ti pastor kun sumuporta ti church gimik kang ti balaag kakabsat sagana kayo kasi kadigiti umay nga lawlawas bulbulan hanak ka mamadto nga ibagak lang ta in the light of the scriptures umay ti panubok kadaday nga sangapada kakabsat madala ka pustay amin. I just give you a warning surely kasi no anya DJ bibilisan ti Apo nga ministry talaga tiraan mo ti Satanas. Ket as a pastor, it is my duty nga kitait daytoy nga banag nga isaganak ti puso yo kakabsat. I-prepare ko dagiti mindset yo because expectaran nyo the ministry is growing, dakay dagiti potential. Dakay ti maysa nga group iti church nga potential nga makatulong ti pastor, makatulong ti ministry, makatulong ti panag-advance ti trabaho ti Apo. Ket namnamain nyo kakabsat nga dalapusan na kayo dagiti bagyo ti panagbiag, dagiti sumaganad nga lawlawas bulbulan. Mabaling nga dagiti dumagat madamapay ket nga mabagbagyon kakabsat. Siguro dada kada kayo ti madaman nga mabagbagyo. Ket sapay kumatang hangkay maupupay kakabsat, hangkay maupupay ti panagserbi ti Apo. Hangkay nga maupupay iti pamati, hangkay nga umibibet kakabsat iti Apo, iti panagserbiyo ti Apo. Because amin digito ikat paset na iti panangi-prepare kan panangisagana ti Apo iti biag tayo. Kakabsat, no kita nyo ti biag ni Joseph, sakbay isuna nga naging governor of Egypt. Makita nyo ti afflictions iti biag na kakabsat. Ngem numan pa iti kasta, in all of these afflictions, nakita na iti presence ti Apo. Kuna na di verse 21, but the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. So, no umay to digiti panubok ti biagyo, umay digiti bagyo, umay digiti challenges kada kayo kakabsat. Tilang may advice ko kada kayo, alaen nyo dayta nga pasamak tapno umuneg, itilangan-langan nyo ti Apo. Take that as an opportunity to deepen, to develop your fellowship with God, your intimacy with the Lord. Kat adagda ko nga ma-appreciate yung maritnayo the presence ti Apo, divine favor, help, guidance, support, and strength. He was fruitful in the land of his affliction. He was rejected, falsely accused. He was forgotten, but God was with him. Mabaling nga tibiyag mo, you have felt rejected. Mabaling nga tibiyag mo, you have been forgotten. Mabaling nga tibiyag mo, you are being falsely accused. You are being criticized. But you know what? The presence of the Lord makes all the difference. At the end of his life, kuna nakakasta, the Lord has made me to forget all my toils in my Father's house. Ti Apo, kuna na, gapukin ko na nalipat ako, hindi nga problema. It is the presence of the Lord that makes all the difference. Let's look at the life of Gideon. Amoy tibiyag ni Gideon, ya? DJ 300 nga soldado, ngay matake, 300 da, kakabsat, 120,000 ti kalaban da, grabe. Pero 300 kontra 120,000 nagbalegi da. Why? Because of the Lord. In Judges chapter 6 verse 12,
They were being conquered by the enemies. The stronghold the enemy the J place da kakabsat. Ket pati ni Gideon kaslang naawanan pa yung tinamnama Awan san ti Apo kunana. Nabaybayan na tayo san ti Apo, nalipatan na tayo san ti Apo. And then an angel, the Bible says, appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. Nagmayat na diyang assurance, the Lord is with thee. Dahita kakabsat, ti assurance tayo, the Lord is with thee. Look at the young Samuel. Diba? Ubing iso na nga na ikabil jay temple. 1 Samuel 2:19, the Bible says, And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. So ti ingel kan bileg ni Samuel ket gaputi pa nakarikna na ti presensya iti Apo. We have Joshua, verse number 5 of chapter 1. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. All the days of thy life, kuna ti Apo. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. These are few of the many men and women in the Old Testament nga nakarikna, nakakita, naka-experience, naka-encounter ti presensya iti Apo iti biagdat. Do you know how we are different from them in the New Testament? Unlike the Old Testament, today in the New Testament, the Holy Spirit dwells in us, the third person in the Godhead. So literally ni Apo Diyos adda kada tayo. In fact, in 1 Corinthians, it says we are the temple of the Holy Ghost. That makes all the difference. So nga sapay ko magkakabsat, the everyday of our life, may we seek His presence in our lives. Tika na sa that we seek His presence, daytay hankang nga gubrang hamumarit na kakabsat nga, daytay adati Apo king ka. Adati Apo king ka nga dapat maritnam di presence na. We should not become like, Mary and Joseph, the story. Napanda kakabsat di temple. When it was time to go home, they enjoyed the company, digiti kakadwada, inasikaso da digiti gamit ng agawid, ngem nalipatan da ni Jesus. Ket, hindi ko agbalaw daw, where is Jesus? Nabati ni Jesus, 3 days journey. Talungal daw dan kakabsat, nagbibiyahe, saklang nila na-realize, where is Jesus? Kakabsat, hangko mga nakaadayuta yon, dagiti panggep tayo, di pa nagbiag, dagiti aramid tayo, saka lang natin ma-realize, Lord, kasama ka ba kita? Are you with me? Lord, do you approve my plan? Diba? So, the presence of the Lord makes all the difference. Let me ask you tonight, brethren, marikrik na yung lang ti presence ti Apo ti biagyo. Can you feel His favor in your life? Can you see His help and guidance? Do you see His support and His strength? Amom no, daking ka, dahi ti presence ti Apo kakabsat, makita di Spirit mo, natal na kalata. Ag-manifest di fruit iti Spirit. Kasi ada di presence ti Spirit No, daking ka ti Spirit ti Apo, ag-manifest king ka ti love. During nagrigat kakabsat, dagiti sitwasyon, adalat ta ayat king ka. Adalat ta rag-uta puso, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance. All of this fruit of the Spirit will become manifest in your life because the Spirit of God is in us. So, paiso nga dati Holy Spirit kada tayo, but we need to walk in the Spirit every day. By the grace of God, iprak-practice ko dito kakabsat nga seek His presence. From the moment nga nakariing agtibigat, Apo, kayat ko nga marit na nga kadwa ka itang agbalem. So, arugyanak ti makisango kay nga quiet time. Dayjay. Jay quiet time kon, makisarsarita nak ti Apon, maritnak ti presensya ti Apo, nagmayat kakabsat. Ayan, nagbayat nga kasarsarita ti Apo. Kasi, aglalalo no, medyo nauneg ti panakamamun kini Apo Diyos through His Word, the knowledge mo ti about God, iti Bible, nagmayat ti makisao ti Apo. Kasi, your knowledge of the Scripture will deepen your prayer life. Di ti may isang amotok ti panagbiag. Your knowledge of the Scripture will deepen your prayer life. Pinaninindigan ko yan. So, nagkararaga akon, kung Apo, digito iti ko na ti Biblia, digito iti ko na ti Saom, digitay. I'm talking to God, no? Quiet time. Tunukwa, mapang kami ag-bike, so bang pwede, digiti kakadwak, mga 5:30. 5:30 ti schedule mi ng oras karubrubuan. So, biyahe kami,
I enjoy the company, but kasarsaritak man ti Apo, kunak Lord, iturong na, ti devotion nga i-share ko, the PSI ko, padjak, spiritual insight. Doon ko, nagapo kam nag-bike, subang pedak ditoy, kabsat Lord, nyaman, digiti sangwek ita, tulungan nak, then I would prepare message sometimes, I would sit down and reflect about the ministry until the evening. Dayjay ka kabsat. Yung bang hindi ka pwedeng mabuhay na hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Yung bang handa mabalin ka kabsat nga you go out of the presence of the Lord. You step out of the will of God. I-sacrifice mo, di pa nakariknam ti presence ti Apo. Gapulang ka, digiti nga wrong priorities. Pero naragsak nga dabarkada nga unbelievers, naragsak nga dagakaduang itirwar, pero awan serbina deta kapsat, it is the presence of the Lord that makes all the difference. Number 5, I would end here tonight. Number 5, 1 Samuel chapter 17, 33 to 37. 1 Samuel chapter 17, verses 33 down to verse number 37. I'd like to read to you verse 33. I think Pastor Bear, you are there. Pakibasa mo nga, Pastor Bear, from verse 33 down to verse number 37. The Bible says in verse 33, and Saul said to David, thou art not able to go against these Philistines to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and it took a lamb out of the flock. And I went out after him, and he smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and he smote him, and he slew him. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of his Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. So, praise the Lord. Thank you so much, Pastor Bear, for that. Now, number 5, we must have recollections of practical faith in our lives. We must have recollections. Dati stage ti biyag tayo nga young adult. Hanyo nga sayangin, dagiti amin na pasama ka dumteng ti biyag yu kakapsat. Because pagbalinan tayo nga digiti amin nga day-to-day experiences ti biyag tayo. Kaya't let us turn them to be recollections of practical faith. Recollection of practical faith. Now, very important. Anat ka nga sa unti recollection? Dito is something nga masaritam. Okay? Tinagpintas ka kapsat ti lumakay ken bumakit ket dedikas la kada Pastor John ada masarita da. Dedikas la kada Pastor Abante nga orehan nagpreach kuma dete orehan ako nakat by the title of my message today, I have a 3-point outline. Dete la pa nang istoryadan ka kapsat dagiti kapadasan da ti pamati umanayen nga mensahe di jay. So, as we grow older, as young adults, ken kada kayo nga single career, masapol ka kabsat nga kitaon tayo nga digitoy encounters tayo. Anyaman digiti pasamag ti panagbiag yung kakabsat. Ket pagbalinan tayo idang recollection. Turn them to become a God story, no? Testimony ti panagbiag. Testimony ti ana pastor, practical faith. Ano ka rason ti practical faith? Mamati tayo ka na po Diyos. Ngayon masapol nga dahita nga pamating ka na po Diyos, may experience mo di biag mo. May practice mo, okay? Practical faith is acting. It is acting based on your faith in God. DJ, nakita mo di sa uti Apo, nagtulnog ka, ket inaramid mo, gapo tamamati ka, jimbaga ti Bible. Nga uri awampay, DJ, kas lang reward nga ibagbaga na ti Bible. Ngayon, mamati ka, timbaga ni Apo Diyos. Ngawa ka na nakat, kunana ko makasta ti Bible, ket obey them that have the rule over you. And submit yourselves unto them. Kumbaga sa'yo, Lord, mamatiak deta. Gaputa sikat ng ibaga Apo Diyos. Sige, Lord, tulnugan ka deta ng ibaga practical faith.
Ket later tun nga makitam no kasanot maging blessing na king ka, di pa nagtulog mo ti pastor. Di pa nag-submit mo ti pastor, di pa nang dingeg mo, di advice, di counsel ti pastor king ka. Mabaling nga later to nga makitam, pero hamo makita ko madijay no awan dayto nga panagtulnog mo, practical faith nga makuna kakabsat. Balikan tayo, DJ, binasa ni Pastor Ben. At the experience ni David kakabsat magkasunod, dito lion can bear. Mo tayo nga ti lion can bear kakabsat predators. Kaya tagay aywan iso na ti sheep. So nakita dito yung kakabsat ti skill ni David. Kasi nilabanan na di lion, kundi di bear. Makita tayo dito yung kakabsat ti courage. Awan pa nagbuteng na, sinango na talaga. Kaya makita tayo dito yung kakabsat iti love ni David. Kasi love na di sheep eh. Gapo di ayat na ka di sheep. Uray alanganin kumaisuna, mismatch, di ba? Pero talagang sinango na. Siguro no datay di kat biyam deta karnero mas importante tabiat pero hindi mahal niya yung sheep, so he was characterized by skill, by courage and by love. Ket dayto nga pasamak ti panagbiag na awan ti sabali nga makaammo, nobody knew this, di ba? Awan ti audience na idi, okay, awan ti sabali nga nang istorya na siguro, okay. Ket idi sangwen na ni Goliath idi kuna ni Saul king kuana awan ko na nagan David, amo kaya anak ko, ubing ka pa anak ko. Samantalang deti, Goliath kit kwa, idi pala kat mo isuna kat makilablabanen. Awan amo kaya. Iso ka insungbat ni David deti nga recollection, ket ko na no amum lang kumaking Saul, the experience ko. Ket nagpintas ti pa ng ibagana, kasi narami the responsibility, verse 36, ko na nagat, thy servant is slew, pinatay ko both the lion and the bear. Pinatay ko kunana. Ngem di 37, kakabsat bimwelta. Kunana kakasta, David said, moreover, binelta ang nagat kunana, the Lord that delivered me. So nakita yung kakabsat, di pa na-acknowledge na ti Apo yan. Ang paiso nga, it was his effort and courage to face the problem. Ngem kunana, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Nakita ni Saul, ti Apo king kuana. Now, what is that? Idi, agbasbasak ti Bible College, nang ko daytoin kakabsat nga verse. Dada pastor nga nang ti application. Kaya ti application, idi kakabsat, ti insight nga, naalak ka dayto verse idi, based ka di preaching, kunada. Your private battles are preparation for public battles. Ket ko na nga kasta, no makita yu digiti great pastors ita, kasi siyempre, Bible student ta, so ti context may agad pastor. Kunada, no kita nyo digiti pa pastor nga great ita. Hanyo nga apalan ida ko na mabaling nga tirik tayo ket umapan nga, grabe no, blessed na bless una, great isuna, great pastor. Ti kunada, di yu amuno anyat nagdaldalanan, di nyo alam kung ano ang kanilang pinagdaanan sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. So, I was young, teenager at pala idi, kaya adumat digiti personal battles ko idi, at siyempre, awang makam amo pala kanya nga papastor mo didi. I'm not saying kakabsat nga I am now a public figure, no? Although, sa biyaya ng Panginoon, may mga pastors na rin nakakakilala sa atin. In fact, idi damdamok ti mapmapan dito Santa Ana, di pala old building da nga, the second, kasi di old building ko, the pastor Jun tinakapan eh, the second building da. Kung kunak idigat pira no, padasak to nga tamo ti preach iti daytang pulpit. Kung kunak mo ti panunod ko idi kung bang may konting ano lang nilalagay mo lang yung sa pambira no. Kung atasak mo ti preach ijay. I was young. Kat jakman lang ano tawag dito? Di ko man lang inexpect. Yung ganong konting mga ano pira magpi-preach na ako sa Santa Ana. By the way, thank you for your prayers. Kabsat, nakapag-preach sa kadeti Antioch Conference kat ti Apo ti Madaydayaw. Although awanak sa dyan, I preach in our pulpit, Zoom meeting siya. But several times I preached there. So, that time I was teenager, mangmang ko deti nga insight. Dingket kanyak, iso nga na mindsetan nak nga nasapa. Nasapa nga naging mindset kanyak nga no umayon ti problema kakabsat, hanak akong complaint ti Apon. Hanak dapat ako quit. Hanak dapat nga te maperdi te spirit mo, te kas lang
Una yan, nagrigat mo ti ministry. Na mindsetan na ka na sa ako. Ti mindset ko, no, daman digito yung personal battles ko itata. I-take ko nga way ti apo kasi mabaling ada plano na tibiyag ko. Nga dito personal battle ko, mausar to dito iti dakdakkel nga sphere, uno dakdakkel nga influence iti ministry. Agpaiso ka kapsat, maipanat na ko kadagay. I don't say this with pride. God knows my heart. Di ko sinasabi na malaking pastor ako. That is not the point I'm trying to drive. What I'm just trying to say is, deti opportunity ngayon to tiapo kanya to preach not only to church, to our church, but to even to preach to pastors, to preach to fellow pastors, to preach to other churches. Kakabsat, as you all know, your pastor is being invited, no? To pakim-imbitaran tayo. Ket, agpay sumaipanat ko kakabsat, nga digijay personal battle mo, hambong nga tagibasiten. Kasi, way amin ti apo deto, nga mangi-prepare king ka. These are the lions, kaya di ba? These are the lions and bear in your life. Kat ijay nga masuot kakabsat, dijay love mo, dijay courage mo, dijay patience mo. Mabaling nga iti dito nga gundaway kat hamo mauawatan ape nga daka iti dito nga sitwasyon. Nga magtalek ka ti apo, adda plano ti apo ti biyag mo kapsat. Adda plano ti apo king ka. Basta agtalek ka king kuana, basta DJ kasta kini David, one battle at a time, sangwem lata. Hangka pa upay iti jablo. Hangka nga detay pa discourage ka deta nga problema. Oh, there comes a time in your life nga, you know, manliliit ka pa sa sarili mo, magkakaroon ka ng self-pity. Pauna, I had that. I know that kasi idi damdamok tek pastor. 'Di ba? Katni, gasam ti pastorang idigat na Pastor Bear, 'di ba? Pastor Bear, Sister Cherry. Amangin inauna dagam siya. Tapos na digiti problems, digiti adults, I was very young. Ket kung kunak ide Lord, una na nakay ay mo dede sitwasyon ko. 'Di ba? Self-pity, dapat nag-self-pity. Ape ngamin nga nagubingat na inayabam ti ministry. Ngem ala po numampay ti kasta, manginanama aklat taking ka. I just faced my trials and challenges one step at a time. Ket kadigijay kakabsat, sinursorwan nak ti apong agbalin nga na anos. Sinursorwan nak ti apong agbalin nga detay hangka maibusan ti ayat. Hangka maibusan iti kinaimbag. Hangka maibusan kakabsat iti panagibtur. Di ba? Kanhan nga mapukaw, DJ pusom nga agserbiti apo, talaga nga nandyan pa rin. And I thank the Lord, nga digitoy nga nagpasarak kakabsat nga battles, ket han ko nga sinayang digijay nga gundaway, no diket pinagbalin ko ida kakabsat nga kaslang life lessons. Iso nga, mangmagyo siguro nga encourage ko no kwa, because personally, meron akong diary, no? Diary. Every year kakabsat ada diary. Digito yung diary kakabsat ket nung amin ada digito problema no ko, ada digito challenge ko. Ti pagtarayak na sigod, ti sa utiapo kunak Lord, ikanak man iti sungbat. This problem is a question to me. It's a puzzle to me. And I need your answer on this. So I would go to the Word of God, meditate tag, akarkararagat, magsarsaritak ti Apo. Tunukan kakabsat ti Apo, kanak ti wisdom. Ket ma-overcome ko, digiti nga battles, han man nga DJ, actual nga problema ti ma-overcome ko, ma-overcome ko di fear, ma-overcome ko DJ pa naka-depress ko ma, di pa naka-down, pa naka-discourage, ma-overcome kakabsat, gapo ka digiti nga Bible verses. So what I do, I write them as a diary. So nga, dito yung laptop ko, kabsat, siyempre, this is my laptop, no? Pero every year, at the folder, as lang kuma 2020, may isang folder. Nulino katang, at the ijay tinakapan nga kunanagat daily devotionals. Yung daily devotional, pag clinic mo yan, nandyan yung mga kwento ng aking practical faith. No kasano nga di pamatik kakabsat kat nag-survive, na-overcome, di gito nga trials kat problems di pa nagbiyan. And the blessing now is, kasla idi last Saturday, the pastors nga impay dito, nakatungtungtong ko ida. Kat maragsaka na kakabsat, digito yung naging experience ko iti ministry,
Amot nga do, basit pay, I was able to overcome because of the grace of God. Kat iso ti agbalin nga recollection, nga mabalin ko nga pangpaturod, pang-encourage, kadigiti padak nga papastor. Same thing, di ba? DJ lang ti kay ko nga makita yung nga insight kakabsat. DJ ti kay ti apo nga makita ti nga insight kadeti nga point. Nga DJ beto ni David, wala siyang audience, pero ginawa niya yung tama, pinatay niya yung lion, sinave niya yung kanyang sheep. Hindi niya alam na yung experience na yon magiging recollection when he is going to face the real battle, which is Giant, si Goliath. And mind you, grabe dito, very crucial dito yung napasamag kang David because DJ pa naka-defeat ni Goliath kakabsat, bumalik ang moral ng buong nation. Demoralized na sila eh. Si Saul, the soldiers, the whole nation, wala na. Wala na tayong magagawa. Give up na tayo. So, magiging alipin na lang tayo ng mga Philistine. No one among us can dare fight him. Wala eh. Mismatch tayo eh. Pero alam niyo itong ginawa ni David na to? Mga kapatid, nung harapin niya si Saul, sabi niya, Sir, sabi niya sa king, alam mo yung nangyari, ganito, kinento niya. The Lord delivered me, and as the Lord delivered me, He will deliver me out of the hand of this uncircumcised Philistine. So, naging kasangkapan ngayon yung kanyang recollection to face a bigger battle that involves not only him, not only his sheep, but the whole of the nation of Israel. Kakabsat, if I may say to you, there is a time for all of you to shine. There will come a time. Maybe to some of you, it's not yet the time. Kas kailang bukel nga na imula pelang kakabsat. You don't see, you don't realize where your life is headed. You don't understand what's happening in your life. Why am I here? Why am I experiencing this? I've been a Christian for so long. May mga goals ako, may mga plans. Bakit hindi nangyayari? May mga desires ako para sa Panginoon. Bakit hindi nangyayari? Can I tell you something? You have your time to shine. Like David. He had his time to shine. But my question is, when it is your time to shine, would you be able to say some recollections of practical faith in your life? At danto nga ta maibagamon nga recollections iti pammatim nga these are previous battles. Ket dim tuno daga ka DJ nga point ket kunam wow, daytoy gayam iti naging purpose ti Apo ti biag ko. No apay nga di malanak kadigiti nga pasamak ti panagbiag, di malanak kadigitoy nga problema, ket by the grace of God, inot-inot, nalaslasatak amin, dahito gayam ti purpose ti Apo, He will put me into this situation and the Lord will use my life to shine, to influence and impact others, and to make a difference for the glory of God. Brethren, you have your time to shine. Ket, until then, aging nga awan deta nga time nga mabaling nga pangusaran ti Apo king ka it's in a greater measure. That's my prayer for all of you. The Lord will use your life in a great measure. Until then, hangapin mo danong di jay, you will go through life like David, very private. As labukel nga na imula, di ba? It's dug inside under the ground. Nandyan lang yan. Oo. Awang makita, but it starts to germinate and then it begins to grow, it begins to yield fruit. Dedi bukel nga na pima nagbatit nga nailemeng yan ti uneg ti dagay tattang kakabsat kitag bungbungan. Mangyayari din po yan sa buhay ninyo. Don't be impatient with life. Don't rush. You're still young. Many of you are still young like me. Don't rush. Baka sayon to lang makita kakabsat di gijay great things ti biagyo when you are 55. When you are 60 years old. No, dahil ti panggap iti Apo ti biag mo, but don't rush. Take time. Magkitam di kita kabarkadam, apa ida nakaadayudan siya kadak pelad toy. No, God has a timetable for you. You have your time to shine like David. So no anya di jag damangayan mo itatahan nga kas lang iti bigat kakabsat. Kang kay example as I close. Mahilig kami nga tirota mi agbabike ket deti uphill digiti puro umul-uli kam lang ta kakabsat. Iso nga isagsagana mi ngamin deti challenge ko mi digiti kakadwak ket ulyen tay deta ko na deta sapat nga awang bumababati bisikleta na manipod ijayan ta highway ta Solbek aging gana di sapat awang bumababayan ta bike.
So isagsagana mi ti saksa kami, kakabsat kadayjay nga challenge, sapat challenge. Ket itay, pakamitlo minsan pakamitlo tayo, Justin, deti na panamit ti Santa Catalina. Ket no patad kakabsat, sakti kapaspasan, sakti kanayin nga umuna. Ngam no innol yan, sakti maudi. Ket amom no umun-uli ka, ket nagpapaspas na digiti ata, anamot kami, kasla kumagan Justin, kasmot la iiti kadagsen na siya kakabsat ket kasla sa nga kabanabagas ti arid na. So nalag-an jay bike ko na dagsen jay bike da no alam ti wait na dagdagsen na nagkaaman. Iso nga no umuli kami, i-shift ko ti gears ko kakabsat di jay kakalag-anan. Ti kakalag-anan nga gears. Ket tumakita ida nga kaslang paumay digito nagpapaspas da. Jay pan nakakitam de paspas da maupay jerik na. Although kayam ko man. But you know what? The Lord taught me a lesson today. I hope this is a good analogy for you. Kung nati apo kanya kitay. No, hamo kaming kitkitan isuda. Nga napaspas da no umuli, siyempre kaya di bagida. Sika sa bali ka sa bali di bagim Dakdakkel ta bagim na dagdagsen ka So, you have your own way of doing it. Makakarating ka rin sa taas, but you have your own way of doing it. So, the Lord taught me nga, wow, ganito ang buhay Pag nakatingin ka lang sa malalaking mga churches, sinasabi mo, sana ganun. You become ambitious, sana ganun na kaagad. Pero, no. Iba ang paraan ng Panginoon sa kanila, iba ang paraan ng Panginoon sa atin. And so, take time. Mabaling iti dahil nga kung daway ka, you feel like you're stuck, pagturturungan nga ta ti biyag ko, kasano nga ta deti, wow, I've been a Christian for a long time, adot goal ko ti apo nga awamot lang ti agpustron, puro awamot lang ganun, kastoy, apay nga ta. Kung kunam, mga kapatid, just be patient. Just be patient. Maintain your pace. Sige lang, umuli ka latta. Endure it. Iulim latta kakabsat deta. Overcome it. Just face your lion and your bear. Just in the strength of the Lord. Sangwem latta kakabsat. And you will have your time to shine. At the time to met nga, ti apo usaran na di biyag mo kat digitoy nga nagpadasam, isudat agbalin nga recollection. Kat nakaskas daaw, manutay ita nga rabi ni nakatado tayo. What a blessing. Out of, sabi na natin 50 participants tonight, 50 people, kasi 35 ang nakatune in, but out of 50 people, sari-saring mga karanasan ng practical faith. Romel can say something about his faith in the Lord. Abdul can share something about his experiences with God. Brother Ryan and Sister Jen could share something. Conrad can share something. You never know. Just hope in God. Kabsat, basta sangwen nyo lata, digiti kwayo, one day at a time, one step at a time. Sangwen tayo lata, digiti problema tayo. Ma-overcome ita, dandaman itong bigatan, sige lang. Makita ang kakabsat, baka amunto ti apo nga mangi-promote. Dantumot ito ti apo nga gulayat kat si kanton ti right person para ka dijay. There is a thing, there is a place waiting for you in your future. Dahil sa gana ti apo para ken ka. Kakabsat, iso nga, hangkay mo upay, kakabsat, and anos nila, jak in-expect na the Lord would give me this opportunity to minister. Basta idadapasogin ka. Pastor lang ta, sige lang. And anos ka lang ta, survey ka lang ta. Praise the Lord. Ti apot madaydayaw kakabsat. Okay? So I hope na dito isang kabasit na topic ta ita kat nakatulong met kada kayo nang silpo tinamnama kada kita panunod yung kakabsat. Agpapada tayo nga young adults. Okay?